paket 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 Ari siap pukat paket gelo. aing penting tos ngopi di Starbucks mantap. Waduh gua juga mana we ngopi Starbucks. Saya penting gini jeung aing ngopi goblok. Kita ngomong goblok. Tanggung waduh dia mah bungutan kemudian juga kain Starbucks asbak dia mah. Bang, ajarin gua bahasa Sunda dong. Nih kalau mau permisi ada orang bilangnya apa nih kalau mau permisi? Oh, mau permisi. Oh, bahasa Sundanya. Kan ini kan di Jawa Barat. Masa gua nggak bisa bahasa Sunda? Oh, misalkan kayak ya. Kalau ada yang lewat, cit berem gitu. Cit berem gitu. Oh, kalau ada orang encet berem. Bang, encet berem, Bang. Nah, iya gitu. Oh, oke. Bagus. Kasih ya, Bang ya. Ya. Sini Dening. Bang, encet berem. Kita siap jo orang budak teh. Sia naon maksudna? Aku marah, Bang. Lah, sia eta ngomong Bang, naon? encet berem maksudnya. Punten, ari kieu mah punten. Nya encet berem. Encet berem, Bang. Nah, encet berem, Bang. Bang, Mabuk ah. Malah. Orang kan lelaki. Nah, emang kunaon laki? Ayeuna lamun awewe miki bader miki loba duit. Terus? Ya lamun lalaki mah miki bader miki balangsak. Iya. Mal mabok. Mal. Ayo mak. Bang. Hah? Ajarin bahasa Sunda dong. Gua nggak enak. Oh, ini kalau mau ngelewat bahasa Sundanya apa? Kalau mau ngelewat ada orang. Mong nah. Cet berem gitu. Motor aya kuncina itu. Sepi kan ya di jalan mah. Si arek naon? Pak, iya. Ngaca, iya arek ngala. Pura-pura wae sia. Arek maling ya. Ngala iya ibu irung. Abang motor. Pak, aya kuncina si arek maling sia. Kang, serius nanya ya. Kunaon awewe ayeuna loba nu jadi randa ketimbang baturan lalaki nu keur berproses. Oh nyaman yang jadi randa tuh. Batur ge da mikir. Jadi randa mah ya sajamna gope. Full time 1.200.000 daripada ngabaturan nu berproses eueuh duitan. Pantesan di aing loba awewe nu hayang jadi randa tuh. Nya heueuh. Sajam gope. Lamun 24 berarti ya 1.200.000. 24 jam. 1.200.000 goblok. Mending jadi randa aing ya. Ya, Si arek jadi randa. jadi randa. Tolol. Anjir ngararope euy, miluan. Ngopi. Ngopi, Pok. Besok. Ngeuna euy anjing kopina. Kopi, Pok. Kopi. Nah, anjing kopina. Nah ya. Kopi, Pok, kopi. Beakung tuh goblok sih. Aing mulai gampang lah. Rago ke beakung tuh. Kopi, Pok, kopi. Bang, dokter hewan di mana sih? Dokter hewan. Nya dokter hewan. Arek kieu naon kucing ring. Nah, dokter hewan aya ge dokter spesialis hewan. Oh, maksudnya eta.
Maksudnya dokter spesialis hewan kan? Loh, Kalau lu digeger udah dokter hewan mah. ya sudah diperiksa ku sapi. Ini JBW tah. Udah kata. Kang. Ngopi.